Kiri kareka rekodiere baingi ntuku Jumatatu MC wa Mitungu Evans MAWIRA urano waikitie RWARIA rwelero KWEBERIA ngavana KAWIRA tine na atumirĩtie kwaluka bangi 59 baraba watambaru RWARIA rwake na kuwatanira na gavana Mwangaza. MAWIRA urano wa MC wa Mitungu nende auwete itumi kiawe kuthira kiyukie talere ni kenda kuguna karibu bondi yeke akiuga ati ni bathinikite nonto bandu isi ngavana na MCA unge ni MC wa Central Douglas MUTEA na ndama ya Beliban nende ikioneka kurura bangi njira bunge ikioneka iri watine bokwathuka na kinyankuluki ya burerare no kikiomba kwithira kiri kithari mo kikinene kiri ngavana Mwangaza rabethirite akimenerwa na kuruwanweni atongeria ba county ubareo kinyabunge ba county ya Meru. Mwandiki wetu Antofine Simana na ukwamila ronoro kiri mubango yo Gaarû E Ciaca. As far as the matter of impeachment of the governor of Meru, that matter is now put to rest. Mwaka yongiri yele mirongwele na yele nirore arira mbere ngabana KAWIRA Mwangaza ukinywe karangone ke seneta nyuma yake KWEBERIA yetu ine mbunge ya kaunti ya Meru aranwe mbere kwithira aitaduka Kerinta ngurutano ngabana KAWIRA Mwangaza nethirite nende akebela kwa ni MCAs bonde na baringa kura bakiende kithakia ethira akebela kwa tibala MCO mwake nweno akia go Simon Kiambi urethiri akiro amana ngabana na kureana na ontobo Riu riarira mbere nyuma ya ngabana KAWIRA Mwangaza kwithira akionoka kwa michemanio kathumba ebwithwa ati kamunini wa rais Rigathi Gachagua na mbunge ya kaunti ya Meru amwe na kinyabunge ba kaunti ya Meru na kwi mweri weli mwaka muthiru tariki 7 ethira ichemana kia kinya na bunge na MCAs bambunge u kenda kwariria orumwe na ngotaniro nyuma ya ndwari na kuthira kondo Gavana Mwangaza ethira akiwatanaira na kuwatwambaru ni MCAs bonde bambunge ya kaunti ya Meru na kinyabone kabai kinyama ikimbamba bonde bare amwe wakarikire tariki 20 mweri weli mwakene yongiri 2023 tuba Kenya tukwena ru ntukwe nene ni ontumamza twathie tuthire tikimia kira kingi tukuthiria na tomba gwitikanĩria na kuma ruju rukiri Gavana akethirwe ngugine mashinani na akethirwe na MCA bonde bandamene nawe ya maingi itwithira twina ara reserve gavana aketha na reserve wenka mara tweta mechamanio iketha mechamanio tutweshimiana lakini twetikanire na gavana kuma RWARIA ba tuketha twetane twikintu kimwe tumuikie na mashinani twete twakane tukaranie twaile mirandi tona Meru iweta na mbere bubwega na gavana nonto kinya itairitite ituwete nende tukawabura gavana arawa maendeleo ikabati kinya turua maendeleo nende thai kabati na ngwataniro yethira ikioneka kulika ende kwa kagita kakwe na rwimbo rotwika mbatu kwenini ikioneka utungeriene munini wa ngabana mutumanto edingi arethira akiuma irawerune tariki 26 mweri wenana mwaka muthiru arawa manto yatibui na kwina thina Kambwe ndi deputy governor manto ni yethirite yendelete lakini kambwe uni ya mutumanto ethingia ni kwithirite kwina manto kadhaa yethirite yekarika anto bambira deputy governor turawarie ariria mantu ya utokuibwa ne yokarika ariria antato utokuibwa Chiangari ariria antato utokuibwa si ofisi kambwe mwaka yomwe yo kireni yethirite yo na challenges ona successes Bobura MCAs bamwe na kinyatungeria ba kisiasa kaunti ya Meru kanua kakwaria na uringi buratiera MCAs bamwe ndi bakwithira bakithama kambini ya gavana KAWIRA Mwangaza bakiwa na mwanka bakadetera mutumonto edingia awe gavana KAWIRA Mwangaza kire mambura ya maromba yara kinyane rais nterechelare oneka werone akimira kiatungeria kathumba ba kaunti ya Meru yaya karika nantwe kwenene nende MCAs boneka bakithama Meru County aitatekwa nyara na makatero 10 ambao wanafikiria Meru iko na shida. Watu 10 viongozi ambao wanalipa mshahara wa 1 million ama 500 and above hawezi ku make decision ya kwamba Meru iko katika shimo, whereas we know shida yao ni yao wenyewe binafsi tumbo zao.
tariki 18 mweri wa kenda mwaka muthiru ng'ambe irangabana Kawira Mwangaza ethirite agita koyana ntere chegembe yethire kithenja wa na bobo tabarikia mantu kinyankuruki byama mwanya bikiwa ni bitambite njara na bitumba renge kwethira nende bikiye kangabana Kawira Mwangaza MCAs ba Kenya Kwanza caucus tugwitikaniria kuma na Arua kuchinde za shit kana guchiebaniria kabisa na support ira turanengerete gavana wetu wa Meru tukumithidiro kuma na Arua ndene ya mbunge na omembunge na tutigwitikaniria watu kuonekana nawe nontu mantu jari ajenerete kumania na gavana wetu ja kuretera county yetu aibu na itukwenda ku clean this mess na uongwa kadhanju kange kangabana Kawira Mwangaza kwekirwa riko kenda kulialiwa na mukekeririko tionge ende ni MCA wandi Mitongo Evans Mairakaria urakinya nowe arena nowe kinya mutongeri wa baraba inge mbungene u bwekia kwino ntutu wabuchokera kaitena katekuraya 181 of the Constitution, Section 33 of the County Governments Act and Standing Order number 65 of the Standing Orders of the Assembly provide for the impeachment of county governors. Kire kwebeluetine kwa dhai Gavana Kawira oneka kienda irwana kwa tambarunu MCAs 10 umewo ari Josephat Kinyomuna urakinya umbira kwithira kinya Senate kienda kudetera Gavana Kawira. Simply because if you look at the allegations, many of them do not impute any wrongdoing on the governor herself. At the same time, I know the decision of the County Assembly of Meru through 59 members to impeach the governor cannot be termed as what was their own decision at their free will. Nokurikana nge kwiro kaulani mulialiwa kadhanjunu Evans Mawira good muretenendi ntuko inka idhiru Evans Mawira edira kiuna mwera na umira werone kuwawe na kwethira nende akiwata Iran Gavana Kawira Mwangaza ende kirinda meyekie ataumbira kwethira kithama wenka ende na thamanirie na MC wa wandi abuthuguchi Central nwe Douglas MUTEA onto antu wa Mitongo bandurire bantu mabambere tokagire into bagirire into bire ndene ya county ikenda na bintu bibi nonto mukari wabyo kana custodian obyo igavana leo lingeri kura na ndeo ninka make sure they could execute that duty without fear, without favor, without being coerced, without being intimidated by anybody inonto 2027 onga jogera ndo Mitongo kubere mbiongo mathithiritie mama nende thira kioneka kwambirio kithakaire kuma kire MCAs ba ara nende ane MCAs 10 na baile nyumekie na kiuria kirane kinene na urorio burabu kwendeka ne kumenya kithira Gavana Kawira Mwangaza kakinyetia kaita kangi kakwithira kienderwa ni MCAs na ambiririe kwithira ikitha kana ni atobu bwongo bukethira bwikarika mwire ayeto yotona kiroria na kou tumba kwithira nkirora kiende atwetere tukamenya bura bwongo nende kukethira kwikarika Murungu abutharime na abuthithie mantu ja manene Phineas Imana Gaarû E Ciaca kirendeto cha Weru.